Lizzie Rangihuna hau, ko te eke hoiho tōku ao, no mai anō. Kua kite a hau I te aukume o te katoa ki te hoiho. Kua pirangi ki te whakamātau ake. I huri haere a hau I ngā hau e whā. Google. Ki te kimi I ngā kai whakaaweawe I te hungaranga wairua. Ko tono a rātau kia hiri mai ki te ekenga o ngā ekenga. So if you want to live out your coupling fantasies, or you're just concerned about rising petrol prices, then come and get your leg over with me. Kia ora te whānau, something very exciting going on at the moment. I just finished my whakatau at my marae, and now I'm gonna quickly go home, change out of these gears to get my leg over with Lizzie. Haere mai ki te whenua taurikura o Waimārama. Ko te akita I te tangata, ko Rezin Barber, te kaupapa. Okay guys, I'm currently been super busy recently finishing third year of law school and whatnot. Like, I'm being so for real. If hell is a real place, it is the land law exam that I just did. I have never taken an exam like that. Te whanganui a tara te maunga, ko Waingongoro te awa, ko Waimārama te marae, ko Taupunga te whare, ko Te Akitai te tangata, ko Ngāti Kurukuru te hapu, ko Ngāti Kahungunu, ko Ngāpuhi, ko Ngaitau, Oku, Iwi, kia ora, ko Rezin mihi moana Barber, tōku ingoa. Te hiku roa e tuku ana I ngā kokonga ngākau, kia kitea. Engari ki konei kite ai tōna ao, I te tuara o te hoiho. Hākua kare anoa Rezin kia eke hoiho, ko tono au kia tūtaki mai rawa ki au ki te pātiki o tōna matua keke o Rezin Barber. Tēnā korua. Kia ora. Kei pe tātou? Wēnei whenua, whenua tuku iho, mai o tātou tupuna. Reira, haere mai ki te tūtaki-taki I ngā hoiho o te kaingane. Pai tērā ki a korua. Ka pai, haramai. I was born in Hastings and I was brought up here in Waimārama, but me and my siblings went with my mum to Kirikiriroa and only paid a few visits back to Waimārama, but those visits I cherish a lot. Ko Lui tēnei. Kia ora, Lui. Ai. Ko Boboi tēnei. Ko te pītau tēnei. Te pītau. Te pītau, he. Ko te kaupapa o ēnei hoiho, he mahi pāmu me te whakaneke I ngā kau. Raui. Wēnei tokorua, te whiringa mau Rezin, nā te mea, ko rāua ngā mea ko tino tau. He te mea pai ki a koe, Rezin, te mea Porou, te mea Buckskin rānei. Porou. Pai te Porou. Pai te Porou. Ka pai, o Boboi tō hoiho, ne? E rua ngā karu. Yeah. E rua ona karu, ai, tika tērā. Rōpunga. Ne tō hoiho, Rezin. E kake ai a Rezin I wai atu au kia Papa Baden me ona hoiho. He tiriki au mā Rezin. Tēnei tō hoiho ko hoatu nei ki ngā tamariki, ki ngā mā rātau. No rere, he pai tēnei hoiho mā hau. Rawe. Yeah. Selfie, please. Mene boys. No reira ka waiho kōrua ki a kōrua, me wēnei hoiho. Ko tā te hea mana te iwi, he mahi ana mahi. Ka pai? Ka pai. Ko te wero tuatahi, he prahe I te hoiho, kia tipu tō hononga. Korite? Ai, korite. Ka pai, anei ngā prahe. Yep. Kia whakatahua ki aia. Ai, koera tētahi, that's one reason why we do it. Another reason we do it is to form a bond with them. Oh. So, I a koe e prahe hoiho ana, he's getting to know you while you're brushing him. Oh, pai ki a koe tērā ni. Ngā mea katoa ka mahi ki tēnei taha, ka mahi ki tēnei taha.
Te taha Māui tēnei o te hoiho, koinei tā rātou tino taha. Ki te hoiho, ka pai rātou mena ka tūkoe ki te taha Māui. I te mea, the right brain is the reactive brain. Te taha Māui, more acceptance. Oh. Yeah, my right brain is actually itchy. Fine, how's he looking? He's looking very good. Te he whakata te hoiho no te tangata, a horse is a mirror reflection of you. Ka pai ka nui tēnā, ko tukuna abo boys, kia haere. Ko te wero i nāia nei, ko te hopu hoiho. Yeehaw! Yeah, you actually got to catch me again. Tuki tōna taha Māui, there. Tōna ihu ki roto nei. So, just like you capture your audience, it's how you capture the horse. It's quite similar actually. I feel like you do have to bond with your audience, but also if you want to start social media. But they call it a niche, and it's basically something that you have that could be relatable to others. So mine's being a mama and also being a law student as well. Some big boxes of baby stuff, so we're going to show you what we got. It's a onesie. And these are zip-up. Flowers on another onesie. So I started content creating just for fun. I thought it was a funny way to say, hey, I'm hapu. But after that, I got quite a lot of messages and comments from other young mama who had dreams and aspirations of doing bigger things as well. And when I saw that my content was kind of reaching those sorts of crowds, I thought, you know, I could really pull into this, and just being an encouraging figure. And I'm going to give you guys a bit of insight. I love mums that can take their kids to uni. I like being raw and real as much as I can, but also meeting those people that take something away from my content, and then incorporating being a law student in on that is another kind of niche other people can gravitate towards too. So it's kind of just a way to have a voice really, and share that it's possible for anyone else to do so if they want to do that. Te mahi i nānei, ko te whakarawe, i tō hoiho. Karite? Ai, Te ingoa tēnei, he haka moa. he haka moa. Kāre he mea o roto i tōna waha, ka ārahi te hoiho, me o reina. Koina nui ho, ngā, ko hopu, ko rite, tērā wahanga o te hoiho. Mahi tuarua, ko te tera. Shall I grab it? Yeah. Grab it. One moment, caller. Whoa, That's a bit heavy. Oh, hell. I don't have my boys. I don't have my ball boys. Ai ana, e aku tonu ana. Ko hoto i tēnei ki a koe, ko te ingoa o tēnei, ko te kati. Te kati. Right, why do you think we're using this? To keep the saddle on. Right, kei a koe? Yes, to keep the saddle on. I don't know where to put this. Oh, that's right. Whai ka whetikiria ki konei. That's a lot of mahi to get a horse up and running, eh? Okay. First whittle, done. Did I do a good job? You did a very good job. I think I did a good job for my first time anyways. Alright, ko ea te wero tuatahi. We're going to get your leg over, and then we're going to go move some cows. Am I really getting on right now? We're really getting on right now. Okay, let's get this leg over. So wai, Māui, ki roto nei. Oringa. Sorry. Have a pull timer. One moment, please. Oh, shouldn't have worn jeans. Cut. 3, 2, 1. Okay. Legs over. Kei te pēhea. Kei te pai. He tino harikwa ahau. Ka noho koe ki te tuara o te hoiho? Ko koinei tuku wā tuatahi. Tutai, ka pai. Ko o reina e nei? He reina. Puritia o reina. Pari mai anō e te iwi. Hoki mai anō e te iwi, ka konei tonu tātou, kei waipuka, kei wai mārama, ki
te whakaako ki a Rezin, me pēhea te whakahaere I tōna hoiho. Ka pai e hoa, te wakahuri ia ka tukuna ia ne, nā reira āki me te tuku. Pressure and release. Come on. Raka te matau, nā reira āki. Oh yeah. Rawe, There we go. tuku I taua ai. Ka pai. Kuru kia ka pai. Ka boy. pai. Ka pai anō, raka te maui. Ka pai tuku. Nai ko te mahi, he hikoi I ngā riari, ne? Do you think you've got it? I think I've got it. Woohoo! Hei hea mana a Papa Rezin Barber ki a Ngāti Kahungunu. Kātahi te tūru ko tērā. Heoi, he tūru ke hei nohoanga mōna I te rānei. Ka pai. Ki te hia koe ki te tū, if you want to stop. Ko o reke ki raro, nei o reke. And then ata noho ki tō tūru. Yeah. So whakamātauria hikoi. Kuro hikoi boys. Tahe, rua, toru, e tū. Reke ki raro, ai, tukuna. Ai. If he stands still, does what you ask him to, release that pressure, and that's his reward. Ne? Yeah, ka pai. Ka pai, huri hia, raka te Māori. Ka pai. Ka pai, toru, rua, tahi, e tū, reke ki raro. Ka pai! Woohoo! Ka pai! Ka pai, Hello, boy. whakaaro boys. Whakamohu atu ki aia. Ko wai te rangatira o te rā. Ko au te rangatira. Tika, ka pai boys, ko rua tahi. It is Arts Awards prize giving tonight, so you know what that means. Get ready with me. I found out I was going to be a mama in my last year of high school, my year 13 year of high school, and I always had dreams of becoming a lawyer, so I just thought, why not do both? Pepe, her name is Otaia Te Puaingo Taiaria Te Aho. She's 3 years old. I kind of put my studies at night time, so I'd grab Pep, take her back home. Once she's in bed by 8, I'd drive back to uni. I'm a type of person where when I'm at home, I don't do any uni mahi, but when I'm at uni, I don't try and think about anything else at home so that I can switch off and kind of dedicate my mind to the space that I'm in. You know, these next level plasters that have like hearty stick. Look who's gonna have nut eyebrows. Why did you put it? And it's cool being a law student or a university student in general because my one role in life is to be a mama. I don't know, I feel like it humanises me a little bit and makes me feel a bit more seen and less isolated. Bye-bye. Ko hoki mai te hea mana, tēnā koe Papa Rezin. Tēnā koe. Tēnā tātou. Korero mai ki a tātou, he hanga mahi nai nei. Ko tā mātou, he haere ki te kimi, kei he ngā kau, ka rapua, ka haria mai ki kone. Ka pai, hai, nā nō reira, pai mai au Rezin. Rawe. He paku akoranga ki a Papa Rezin I ngā iari I mua I te ākau. Hori pē rāpu. Nā reira, ko rite koe ki te ākau. Tērā pia. Nā reira e tewi. Woo! Hoa ke tātou! E kake ana te whānau I o rātou hoiho I mua I tā mātou whakatutuki I te wero e whai ake nei. Here we go! Reheko! I'll take Rezin before I ride down into the next paddock, eh? Oh, yeah. Wanna come? Yeah. Ka pai boys, ka pai Lacey. These two are like yin and yang. Yeah. Whoa up, boys. Good boy. Oh, the cow! Whakawhitia e rā rākau. Tino wera. Ka pai, ai. Te kau marua. Oh, he pai tēnei. I feel like I've got it. Yeah.
Pai te whakaako I te wao te mahi. Ai. Ko te kēti kei tērā taha. Ni ngā pomona. Ko ea. I pēhea tērā wheako ki a koe. Tino pai tēnei hoiho. It was really cool, my first little experience, but no, this is a beautiful horse. He's got some ears, so. By the looks of it, the cows had some ears too. They went quite easily. I te mataku haere koe, I te pēhea ngā piro, I te wanga. I te mataku. But I think with everyone around me, I felt a bit more toe with everyone. It was alright. Ko ea, ko te tuki, ngā mahi ākau, kia ūtonu mai. Hei timata I te tereki wairua, ka hipa mātou I te marae o Waimarama I whakatauhia mātou ki reira I tēnei rā. Yeah, we had a whakatau at our marae, at Waimarama marae. It was really cool. I was a little bit confused, I'm not gonna lie. I was like, hey, this is my marae. But it was for the kaupapa, it was a whakatau for the kaupapa, which I respected. It was cool anyways to see my whānau, and I'm grateful for this kaupapa for bringing me back home to see my whānau and to bring my pep to meet more of her whānau as well. Yeah, get a stallion, hey, and you put the rangatira. Wai mari e hau ki te piki I te tuaro o Lacey. Ko tahi tōna patu, nā reira, ko tahi tōna hoa. Kua ea ngā mahi ki uta, hoa ke tātou ki tai. Oh, Lacey girl. Gotta be her eyeball, boys. How did that all start, the social media? It was just something fun, and then it was when I started reaching people it became more of a consideration to take it a bit more seriously. Yeah. But yeah, now I'm just much more considerate of the amount of people I'm reaching and the type of people. To those wanting to be just like you, because I'm sure there's a lot out there, to just be yourself? Yeah, just be yourself. Everyone has something to offer, so you know, do what you enjoy. Hold on. Hold on to those reins. Hold on. And my boy. Ki tēnei taha. No. Hara kia Lacey. But yeah, I'd say if you want to do it, go for it. Just make sure your heart's in the right place and your intentions are good. Because if they're not, get off social media, bro. Get off your high horse. Get off your high horse. There are so much whānau and friends behind the scenes that have helped me and guided me to be able to be what I am today and to do what I do, and it's them that I give all the credit to, because yeah, it would be a real struggle for me without them. I think they know the beach. Whoa, boys. And just relax and don't go past your uncle. Kia tau. O mātou whenua wēnei, ko waipuka katoa wēnei whenua. He mīharo te tereki I Waipuka me Waitangi, ā, he whakaohorere tā boys. We are at the beach. Whānau. Ko tēnei awa, ko te wai ngongoro. Ko tēnei te wai I ora ai tō tātou nei iwi. Oh. Ki te haere tonu boys! Haere! Boy said, yeah, this is your hour. Good boy, boys.
Koia te awa tipuna o Waimarama. Hi. Wow. We used to go boogie board surfing down these sand dunes. That's cool as. Wahi tino pai, ia mātau e tamatiki ana. Ko te ingoa tēnei wāhi ko Waitangi. Tēnei te wāhi e noho nei a te pāpā Rezin. Taua wharera. I rangona te Māori o Waingongoro me te ihi o motu okura. Waimarama, kātahi te rā papai. Ki tino pai taua tiriki ne, how was that for you? That was really cool. The last little trek, I think I really got the hang of how to maneuver the hoiho. It was a bit different though on the beach because the horses are used to galloping on the beach and going for a run. So it was a bit different. I could feel the horse like itching to start bolting off and I was kind of trying to reel it back. Yeah. But also when we went through the awa in the water, he was wanting to go for a swim and I went with him, which was a bit of a surprise, but it's all about the journey and I think it's been super fun, an amazing way to bring me back home and yeah, it definitely brought back some good memories. Now you can say you've ridden a horse here at home. Yeah, that's the coolest thing. Yeah, thank you guys for bringing me back home. No, thank you. And while we're closing off, I think it would be a really good idea if we could just update the whānau really quick. That's cool. Yes, let's update them. Kia ora e te whānau. So we are at the end of our journey here of filming. It's been super fun, super exciting. Thank you to you all and thank you, Lizzie, for coming out here and helping me share my own story and my own bringing up here. And yeah, it's been a mean experience that I'll definitely take along. Good learnings and now I can ride a horse. Yes. Now I can ride a horse. Now you can get your leg over. Tika, I got my leg over. Kia ora. Yeehaw! Pēnei I tā te roia waitohu I te kirimana, waitohu tia te pūra, ki te one one. Can I go? Yeah. Okay, we got it. By the water, let's go. Straight, Now it is. tuki tuki, straight line it. One of my biggest goals is to take everything I learn and eventually use those skills back home, here in Waimarama, surrounded by my whānau and contributing to my own people. Good loop it. Nah, that's a bit much. Ah! Kia ora whānau! We're back again. I'm riding bareback. Hey, first time riding a horse and one without a saddle. It's been, I love the way. I got the reins though, and I got it back. Yeah! Look back over our left shoulder. Circle, and then go back on that path. Now, porohita raka te matau. Oh, that turning! I don't even direct him, he just does it. Oh, is he just following the path? Yeah. Pai aki tērā. Woo! How's that good? Yay! Yay! There's us. Go to the nightclub. Ka rawe. Without you, I would have struggled. But Tuki Tuki started following his own footsteps. So I didn't really have to steer. It was just getting the shape of the R. She's a bit cursive, but it was cool. That was a nice way to finish it off. Papaki kawana ngā tai o mihi ki te kura o Waimarama. Kua titia ngā kōrero ki te patu manawa, ahakoa te ākinga o ngā tai, mau anō e tohu tō maunga teitei. Grounded in her whenua, guided by her people, and shaped by the place she calls home. Waimarama, tēnā rā koutou.